lu sekarang nantangin gua. Nih, kenalin si Samin yang punya bukit tengkorak. Bang, lu orang Cina kapan soal main mandi? Biar kata bukit tengkorak lu yang punya, gua berkabrik, gua bakal jadiin. Wah, Samin, sini lu. Gua nggak tahu sama lu. Kata lu penguasa bukit tengkorak. Jalan katanya si Om. Bodo amat ah. Yang enggak ada. Si Om aja. Siapa yang berantem sih lagi? Teman orangnya. Ganggu tidur aja sih tuh bocah. Ngapain lu? Oh, lu yang tadi berisik banget di rumah gua. Ngapain lu di mari? Ganggu orang tidur aja. Halo bang, itu tuh si Om lagi berantem. Gue emang lu nih bocah nih. Woi, jangan lari lu. Ampun bang. Aduh, cepet banget gua. Lu nggak lihat ada gua? Jangan lu. Oh, maaf ya. Buang lu. Maaf ya Om. Kok lu galak banget sih? Kaya banget si Om didemenin sama Mina, pakai kagak mau. Coba Mina demen sama gua kagak bakalan nolak. Kaya banget si Om, pakai kagak mau. Kaya banget si Mina, pakai demen sama Om. Coba demen sama gua. Mina, lu kenapa demen sama si Om sih? Oke, lu ngomong apa? Emang lu nggak dengar gua ngomong apa? Tadi gua dengar lu ngomong. Lalu ngomong apaan sih? Gua tahu. Buset, pakai ngaku-ngakuin Mina pacar lu. Mina tuh demen sama si Om. Sialan banget lu berani sama gua. Lu sendiri berani nggak sama gua? Kagak Ki. Enggak apa Ki? Apa lu ngeliatin gue emang? Lagu lu pakai galak sama gua gecek, mencret lu. Laki jangan galak Ki. Pakai belagu sih lu sama gua. Nih kenalin, Samson Betawi. Action. Belagu lu sama gua, ntar gua gecek. Tijan tuh. Action. Ya, action. Action. Belagu lu sama gua pakai galak sama Lalu ngomong apaan sih? Action. Galak sama gua gecek yang tuh. Kamera roll. Action. Belagu lu pakai galak sama gua. Ujung buneng. Roll. Action. Action. Sialan banget lu. Emang lu nih bocah yang gangguin gua tidur. Roll. Action. Siapa yang nabrak? Nabrak. Ujung buneng. Action. Siapa yang nabrak lu? Punya aja. Anak kampung. Anak kampung.
Action. Terus sekarang Lalu ngomong apaan sih? lu